Kayat ko, di agbalin nga honest. Apay ko na. Apaya. Nagadong ron nag-text nga gagayam ko. Nga madig mo maaklon nga iso dati mga abag. Apay ko na. Tadati mo na. Hadati mo na. Was apol nga agbalinta nga honest. Honest. Ta iti eleksyon hanga honestan. Isong ito'y lalaengan nga agbaling nga honest. Dala. Tila daw malalaw na dahito yan. Ay, abaya. Awan! Apa yung awan siguro pinalam nga sa giboy. So, kasano aglilino ko da election pa. Election agkakampanya pa lang adagtitinap kal iti poster na ditanga mababasa kita Facebook. Hindi pa kita aglilino ko dan. Mabalinda mga aga-abay di kadi at pipinir di dahan lang di ilimi apo ata siyempre da kami kita agtutukar kami tinadumado mga paset dito Isabela rumrumar kami pa and then iti observation may ay talaga nga delikado nga talaga ditong eleksyon talaga nga nabara. Ket kami kahit nga ipakat apo dito isiya programa. Kasi nga paksa tayo tatatay. Iso nga rod. Kita ang mga nalaing. Alang nga rod, no iso tinangabag, iso kauna-unaan. Kita ang mga nalaing. Taikan tatikong daway, dagiti sa marsaron mo pa. Ay, yung load. Iso? Oo, load. Pero yung iba yung pupuntahan. Ayun. Sa bali pa na load nga baka natatayang this time nangabag iso na ti single burner gas stove together with may sapay apo nga pagpaburikan ti danom no madi na kaya ti agdigos na lang miis tatawan rasunan nga agdigos isunan ta nabara ti pagdigos nan. Ngam di ba pang single lang ata. Tamaga man no single baka dandama ka. Lani 22 years old single ka aya pasaron sunam bandi ti text mo. Uraya. Single burner. Kami niya, naglinaw mo ta. Single burner. 22 years old lani. Hangko pala pagpagati apelyido. No, mapasaron sunam da ito within 5 seconds. Ay, married isunan. Married. So, hanga para king ka DJ Burner. Single burner ko na dito. Married ka. Apo nga mabalingam. Awan mabali na mitay kung namin hami kahit agkuskusit dito. Joke lang. So we would like to say congratulations, Apo. May iti barangay captain na kit ni Angelito de la Cruz. Kapin ano na nga to da ito eh. Song batang within 5 seconds no kapin ano da ito eh kapitan mo. Agbilang ak na mo song batan ma-forfeit. Alag tagtagar siguro 1, 2, 3 ninong may ano parang talaga may testing tatingin natin yung text may sapay mono ti anak mo sumungpot ka within 5 seconds 5 4 3 2 1 may isa ka na kwartang agdeng ka talaga gayam palagpagan may isa na okay congratulations a 22-year-old lady from Ramos East San Isidro Isabela. Iti single burner can electric kettle. Iti paulo ng kabil na is naraniyag abulan which is correct. Tagito to iti pugto apo is naranyag abulan lang. Kurang. Iti adiji Philippine literature adati naranyag abulan. So congratulations to Lani Joy de la Cruz of San Isidro. Nag-text dito eh. Napanugak sa yung kanito. Si Kaman Kamain. Ayan. At nag-text ka na inlinong yung Jay Logan. Ni bakit ko daitan. Hanabali nga mabasa kami damdaman hanlang nga Jay Logan. Ana picture mon. Madipay. Picture mon. Tanawan ta number na data. Ay katita. Sige, ading you can come anytime. Ito'y station on Sunday. Ta dito kiti premyo or mabali mo nga i-text tatan no pagalaan no kay mo pagalaan. Ayan, gan alas 3 kami dito istasyon. Istasyon. Ayan. Naudi ako na naman ni ko na eh. Kuya Joseph makapatagar-gar nga talaga. Ayan, iti sumarsano no kanya na ibagata man. Iti sumarsano no kanya na nga nag-text tatay. Ay ni maton. Wala, siyempre is ni Ninang Avel Bartolome and then ni Joseph Agtarap. Isu da text sa sarunong nga talo. Isu nga pangabago ko isu da nga konsensya ang kung kaya nga aklunan nga sa balit yung mga apang isu da. Ora ta adamat ti adamat ti biag. Isu nga talaga nga di na pud no nga nangabag ti pinangabag.
And 13 minutes past the hour of 1. And of course, katoy pa lang ni Mano yung Adjun Serial. Si Kado Jan Mark Pastor. Dito lang po kasama yung radio station Tintahir, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City. So, ibalam man aja Uncle Berting. Tatay na pengen request aja ko. Uncle Berting, kantaan tanga dagusan. Wala. Okay, para kadagiti amang manarimaan apong agubrate onek tibalay, warti balay, taltalon man o nyaman sa dinuman ta inyo itata. Nga awan ti tiyempo dang aginana. Ayan, nada kayo ti Uncle Berting ti biyag mi. Parbangon mo agliin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinwangen. Nagagat ni Uncle Berting, nataripato iti dingwan, pagulidan naskan atuladan. Awan kaniyan at panog, inal daw lata sumalog, uray makasinit pa'y iti pudot. Nakaradkad lata, uray adas sa gubanit na, agpastunwang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat, no ti malaman, tati kayat na rumang ay pa nagbiyagen. Nulalpas ti raraepan, agbirok manti panggadanan, ala tiro ta dandanin panagaapiten. Mapay tanaliday tabagam nalpay idi na amwam 14 lang itipagay matamutan basi ni Uncle Berting di pay umisam na pampay di nakiinuman ngem ko na sumulitak no next scrapping sumarunuwa pa nagtatalon raep keng sikaket ngimaton doble pay presyo nagtenti apunon. Awang paiket danom regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Di nang san masakan ta di makalan ti pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak di pa kasarna balse dito'y balse dita ngem nalako ng tay may sanga ektarya nyagarot kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman anyang arigat di matlaro mang ayem adan apuko ni Uncle Berting isupayan agpagpagatasen ala tiro madlaw along makayen. At may isa malam nakita ni Uncle Berting nakatugaw agap kapela kamulang lang awanan iti matalon inna amin analakon awan paket keng kwan at mang taripaton. Parbangon mo agriin, napanagukot iti kamutin, idi sumangpat si Malibu kag ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apu ko na, nagraranada anapan bimisita. Dakkel nagbaliwang, dagiti anak na, iti kinagagat in maladaken kuana. At ang inhinyerong doktor ken abogada ni Uncle Berting anyang atat obrana. Anyang atat kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman pindaen at anak na apasyaran. Nalako ng tidagtagana tapi nagpaadal na ngemlitan mansyonan iti balay na. Sikangay ka aruba among kad isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramiden na ti amin kadatay nga anak na agsubalit tay kumamakenkwana agsubalit tay kumamakenkwana. Pirmi nga ang sanaksan
makabanog DJ nga ato yung episode. Good afternoon, DJ Paplayman sir, the best of intention. Wala na what? By George Strait para kanyami dito talon ng ag-seksek ka. Puso social day sa bali pa iti sunata. Kaya dahanga pang sumisik ka dahil tanga sunata. JR here of Sagada Mountain Province. Madik amo data actually kabsa the best of intention. Iti amumi lang kini Kuya Emil, best of injection lang di amumi, intention kami amu deta. Ayan, we will research on this one kabsat. Amumi nga hanyo i-request da kita no nga nasaya napintas deta. Kita namnamay nyo dumting to di Domingo nga makansyon min to deta. Best of injection. Intention yan. Ay karuba grit kuman na gito'y agpatpat ti tabako dito'y kuman ni Emar, Denmark, Roy, Totoy, Jerry, salamat po and more powers sa inyo ko na talagang powers. Powers Ranger. Powers, yung bag nga pangaltoyo idol at daak manan Sir June and JM kablaawam manan dagitoy on duty manan dito'y Burgos Ramon Isabela tinang kablaaw ni SJ John Banies when security guard. Thanks sa pagpasa mga alodi ken customer kalagiti ka kadua ka nga adijay da DVMC suda SG Acosta, SG Digia, SG Peñuaga and Company. Thanks more and power Aldo. Pa-request mo dito kanta nga Teka kunada. Oy, Teka. Kaya tumatawag, abo, maiparit tumawag. What? Maiparit. Nga mabalin tag-text. Ako nga, iti bifar. Amo mo iti bifar, sige ma. Bureau of Fisheries and Amaw? Agar kajak malagi, basta Bureau of Fisheries. Aquatic Resources. Anda kaya nga sungbatan titawag, isong hangkay tumawag abo dito. Abo na ibaga lang arudon. Hello to Arnold Seriales de la Cruz, madamas una kuy dito ya Facebook Live. Good afternoon. Ayan, and Kuya, binabati ko nga po ang nanay ko na si Bing na nakilabada kay Kuya Longlong, tas yung kapatid ko na si Lilibeth at May NBCS Facebook from taga Santiago. So that's it, and it's 14 minutes before the hour of 2 in the afternoon, and you were still with your Manong June together with John Mark Pastor, operator and balsamator. We have another visitor here. You come and you make guesting here. Come on, let's make bleed some noise. Nose. Oh my goodness. At bisita mi abo English speaking o English speaking ata sir? What English? Oh my goodness. English sung hantangin interview ta mapasubo ta dito. Karuba grit ko man dagiti patak nga taga Ilocos Norte dito kay San Nicolas. Karuba. Thank you kana ni Ray Badwa. Kana man ni Edsel Reblando na imbangal daw yung mga idol pakibati man dagiti agbing bingo ditoy Luya Uluna. Ken pakibati pamilya Rombawa ken Reblando. Okay, and apo hantay nga big sutin timang titipa premyo to adunay naisura mo dahil makaawa ti 300 kasi naka-picture da dyan. Kinodak ko tatay. So tinakaalan iti 300 from Engineer Kokoy Terte, may isa. Kini Uncle Ron Sipagan, may isa. And then from LPG may isa, number 75 ti Balotayo, may isa pa yung set. And another manan. Anto no last hour rin baka may busan tati padawan. Anto no last hour to manen. So kuanta ta lang nga request ni Banyes okay, ati tikka as requested dito nga rin apo datay kanta nga pinapugtuan mo ila kada kayo nga sa dala na ala idi at daklunan. Dito nga rin apo. Para kada kiti millennial. Uray no, gura day to'y no mo, agianak tasidong mo, sagutan kat kansyon ko. Uray pa'y si kaket na maliwen, si kalataket dungdungwen, uray kunang saanen. Agtaray aglagto ipukaw ko tinagan mo, panunutek langen amin ket
awa nagpaiso. No apay ama sa pulmo tagbalkot, kali kagum ko di ka kuman lumiko. Pagtungtungan ta aguray isardeng mo, di nagpanawan urnusen ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mon kaya, ngem nagpanunot ka kadi aya. Deket deket, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta, agala ala agsubli. Sa kantumanen lumisi, tumaray ka abo manesbas, umarakop ti pirpirmi. Nagrigat no, di mon amo ti paanam, lusyak nga tapay ket pabus uyam, when no oray nga tan marirwan. Agtaray aglagto ipukaw ko tinagan mo, panunutek langin amin ket awa nagpaiso. Nuapay amasabol mo tagbalkot, kali kagum kuni ka kuman lumiko. Pagtungtungan ta aguray sardeng mo, di nagpanawan urnusen ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mon kaya, ngem nagpanunot ka kadi aya. Deket deket, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta, agala ala. Deket deket, syaket dumaket, adayo nga adayo, apay umadayo, agala ala, agala ala ka, agala ala ta. Nuapay amasapul mo tagbalkot, kali kagum ko di ka kuman lumiko. Pagtungtungan ta aguray sardeng mo, di nagpanawan urnusen ta kumadaytoy. Sa umladay taasaan mon kaya, ngem nagpanunot ka kadi aya. Uray no, gura enday tuy mo, agiana kasidong mo, uray adan kasukat ko. Asla kalatag ka. Dahil ito ti paulo na po kata kami. Teka. Hindi Tagalog na. Kahit ayaw mo na. Tuko. Okay nga ron. Karwa, it is now 8 minutes before the hour of 2. Kaya pumakata kami na buti para iti may katuang paset. Kaya tagsubli kami, of course, with more songs, more prizes. Ito lang nga po kasamitan ng radio station na 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagasamid.